Alatsinainy lundi masina lundi carême iresaky vetivety mikasika le collectif anti-billet lafo iny tsika resaky Madagascar Airlines tsy mijano sasy io rasy fa zao koa mivoria nareo maro be presque des milliers de personnes hanaraka antsika amin'ny collectif anti-billet cher amin'ny Airmad io miomana nareo on va foutre la merde totale mihitsy jusqu'à tsy maintsy midina viliny billet jiabijiaby io eto vita koa service ao mihitsy service hafa koa tsika idirantsika koa amin'ny service hafa ia koa zay raha mampararary vahoaky io tsy maintsy miheno iramasina ty tsika fa ilankina amin'ny Zanahary semaine tsika jiabijiaby ny journée tsika jiabijiaby zay farany ndao tsika hivavako izy sao de hanena amin'ny farany zay mazakazaky zay tsy mivavaky azy mahay reo azy manao raha loatsy reo da mbela ho anfa zay vonoko raha ty mazay tsy lany rahanareo tsy lany meganareo zao fotsiny ataoko vetivety be ty vidéo ty anarivo analiny des milliers de personnes des milliers de personnes qui veulent nous rejoindre par rapport amin'io collectif anti-billet lafo be anti-billet cher amin'ny Airmad ao misy consigne tsy afaky tsika tsy maintsy miaraky tsika hitanao zao ande hiasa manavao ty anatin'ny asany manavao ty zany anatin'ny asany ty manavao association tsika manavao ty ny mijery zay raha pitsopitsiky ny raha hany mety tsy ho hitany zokopitsika mpitondra reo mety satria varina amin'ny asa be koa reo de mety hahitanyreo hoe ino zany ty raha tsy hainjao any fa marary an'le vahoaky anjaratsika zany anatin'ny association tsika ty feno lanceur d'alerte na lanceur d'alerte baka etoa na lanceur d'alerte baka andafy azy tsy mpanome leçon reny tsy azy miseho milay reny fa azy hanao solution reny mila solution reny misy intellectuel maro anatin'ny manavao to iato misy juriste ao misy économiste misy sportif de haut niveau misy mpiasa mpanjakana matanjaky misy hatramy sécurité ka hatramin'ino hatramin'olo ministrable maro be anatin'ny ty manavao ty ato ka ireo talentan'olo reo sy fahaizan'olo reo natambatsika raiky de anasoavatsika an'ty firenena ty fa le olo hanao kolikoly no olo te hangalangalatsy mody miditsy anatin'ny manavao de hahazo place de bako amizay hanao kolikoly no zay tsy mila na baka eto na baka andafy anao zay tsy mila anao fa olo te hampandrosan'ny firenena ty ilanay firenenako ndraiky le resaky teo maimaiky fotsiny tsika mihitsangana amty herinandro ty ny collectif ny anti-billet cher ao amin'ny Airmad mako ataoko anarany fa tsy Madagascar Airlines zao haingitsangitsy olo be plan fotsiny reo hangalanjareo vola taxe iabiaby mety anaty postinjareo any hainy aby zay misy preuve misy iny jiabijiaby to taxe tsy tokony hisy na 300 000 ariary avao billet io mandeha tuliara rentable ao an'ny Airmad volaniko anareo exemple raiky farany maranako azy j'étais à Tamatave la semaine dernière j'ai payé 1 118 000 ariary de billets d'avion aller simple Tamatave 40 minutes de vol amin'ny ATR tamizay nandeha Boeing taloha 20 minutes de fa tonga Tamatave eo zany 40 minutes de vol zany jerenao reo internet fa normalement ça vaut 50 euros 40 minutes de vol allez vous faire foutre ampandoandoanay fahatany 1 118 000 ariary aller simple anadianako Tamatave le retour c'est presque pareil 2 millions nefa vol 40 minutes mamaky article na Facebook anao tsy vitanao Facebook iny fa rava le raha olo manalika olo mihitsy ane manabo olo mihitsy nareo Madagascar Airlines mbo hitatsika jedrodriky na zay nanareo na ino na ministre o namaky tsy raha rahako zany leroa tsy raha rahako zany fa zao mila ministre zay ministre nomevany colonel Mikael eo hila solution ho an'ny vahoaky aby
fa tsy olo izay geste fahatany anaty bureau avao hoe zao nosorandrenao menaka de lasa ministre zay koa nosorandrenay menaka hiaro vahoaky zay fa raha mbo hoe olo hoe hila intérêt ndraiky avao de miala io de an'izao zokobena io Mikael io fantatro ny lohany io colonel Mikael io fantatro ny lohany io tsy tia raha ratiraty io berevere io tsy raha tia raha ratiraty io zahay mialerité ny colonel sy tompona ndraiky jiabijiaby tokony raha tena lehilahy marina nareo zay raha mamona ny vahoaky jiabijiaby nataon'olo tsy manjary abiaby taloha tany foaninareo fa raha tsy foaninareo raha de mialahy io nareo fa hidinanay an-dalabe ndraiky nareo ary zay mitanandanabe tsy sanatria hanongana ny colonel fa hanongana zay bandy tompona ndraiky sy mahay raha io zay farany collectif ny anti-billet lafo ao amin'ny Armady hitsangana misy numéro officiel homeko anareo atoato mitambatsika jiabijiaby baka Fort de France kantala tsika tsy manaiky an'io tsony fa manambombo vahoaky loatsy le bandy nanaon'ireo décision jiabijiaby reo tao taloha aleva manome volinahitsy anareo bonne semaine à nous tous zahay mandalo fotsiny koa Tanarive de mbo hipola antsinana any mbo hanampy any raha reo satria maro be ny namanay ny rejoindre antsika manavao zany de nanome don nanome fanomezana zay mba azo atao nanay ndraiky tsy mitovy amin'ny fanjakana nanay privé tsy hitovy amin'ny fanjakana fa olo raiky avao tsika abiaby na fanjakana zao mbola tsika abiaby antsika privé tanay zay mba kely ananana ahiratsinay avy zay mbola ao ny asa ataony manavao tamatavy mbola mitohy fa zana de aty kelikely fa nantsona taty fa misy namatsika maro be te hanome don ho any tamatavy eto de c'est pour cela que je suis venu zay anti billet lafo amin'ny ary Madagascar ao amin'ny Ethiopian Airlines ao on a 2 milliers de hanao pétition tsika vitatsika pétition io ateritsika ministère ateritsika amin'ny Madagascar Airlines ateritsika ministère ateritsika iavolohan'ny président zao faran'olo tsara fanahy faran'olo tsy tia raha ratsiratsy lavy raha hamonany vahoaky io halan'ny président io mon colonel io aza matahotsy anareo il est avec nous ne vous inquiétez pas il est avec nous ity manavao ty anatin'ny asanay mialerité ny président saky misy raha tsy manjary ataonareo naiza ok bye à très bientôt bonne semaine à tous je vous aime tous le peuple malgache ananatsika ato aby ny intellectuel aby ananatsika diaspora ananatsika jiabijiaby ary olo te hanampy ny Madagascar miaraka amitsika aty fa tsy olo izay geste fahatany avao zay merci kiraro mipopoky pataloha sy tafavoky fomba fiteny zay le ratsy ndao ary vitatsika pétition io ateritsika amin'ny zokobe sy teny any président l'Assemblée nationale efa nesaka ela be koa zay mirahalahy mikasika an'io handro solution koa reo any ny tatitra tamin'ny Madagascar Airlines io ny convoqué vanjareo miaraka amin'ny jirama miaraka amin'ny tsy haiko iny aby raha tsy manjary mbo avy koa torony service sasanireo mbo tsy hitetenao manjary au courant reo fa zay fa président l'Assemblée nationale iny anisan'ny olo farany mivoyage indrindra amin'ny gasy jiabijiaby ambony tany eto na Madagascar na andafy tena farany olo anisan'ny olo farany mivoyage indrindra am'olo abiaby eto de donc victime raha zany iny mahay tsara io manao koa ny alafosany raha tsy manjary aby ataony Madagascar Airlines io ho avy ny atsika ok dao mioma koa mana fa ho avy tsika